Prosti, nisem te hotel tako. Ni panike. Ful ti hvala, ki si me ujel. Ne, res nisem sploh po nesreči, da sem te paril za bubike. A ti to resno? Bubike? Pa koliko si ti star? 22. Kako pa ne rečem? Zizike. Pa to je še slabš, no to je, kot da bi bilo v narodno zabavnem spotu. Mislim, kaj bo, naslednji bojo vime? Ne. Pa si drugače imaš čist lepe balončke, sam pa. Balončke? Pa, mislim, a si ti star 10 let, no? Zakaj ne moš govoriti kot ena odrasla oseba? Jofo! Kaj dogaj? Kaj je s tabo, Boris? Ko skobli? Po nesreči sem Saro paril za... Čak, kva? Saro si prijel za breskvice. Mislim, ampak vidva sta res prav za skupino. Imam svoje breskvice, zizike, balončke, pelala na en sprehod. Se res dotakne, stari. Ja. In kako je bilo? To ti ne moram opisati, to moraš sam doživeti. Ker blagič, stari. Greja pit pir.